Anti-drugs awareness program aputak Daitor Mini Stadium Moniram Langne Auditorium Hall along Daitor Social Welfare Development Committee Tumpen Perangkia Mei Kang Nipon. Patumiaru achiklo ni phai ingkoi rapho arni Lakatom Kebra Trok Dwar Bagri Constituency ang Kangpi Daitor Mini Stadium Patuak Lamalong Moniram Langne Auditorium Hall ahemalong Daitor Social Welfare Development Committee Tumpen Perangkia Mei Kang Nipon. Labangso perangkia ame kang nipon along kacitong dun lake Daitor Social Welfare Development Committee ame pur longki be Daitor Social Welfare Development Committee akong chun bang omoron terang Daitor BDP ame pu Anderson Singer lapen kethe kiding atum cetong dun. Labangso perangkia ame kang nipon nang kok ke Daitor ahawar malom anti-drugs awareness program kedeng lake kebang ji apora hut drugs abang kepawe det nangji kaya son tak si Daitor ahawar malom ke drugs abang ke amen amanta pawe pondet nangji pusi Daitor Social Welfare Development Committee ame pu longki be pen ningje pon lapen ke hala pu Daitor Social Welfare Development Committee akong chun bang omoron terang pen kaning je pon ke emi school student satumanta mobile phone ot kre abang ke celang nodak lapen apia po atum mate guardian atumta kacelang dun abang akenang sot binong pusi perangkia thengno ningje pon pen klardak pen pachini ini tum Daitor ahawar Daitor village social welfare and development committee hinte seperti di polisi ini tum lepas tu Daitor akan along rong nakep rong kep rong asar tum lapen servan kep tum pen nitum cetong si nilitum kepong kehudak rakia bostu kami cu kapaciri dia pan akejitan kejimumpon ame di rumah lapen rongkep along itu perum porum atau mata nagi tongusi riso jangan tongusi kiasi jangan tongusi nitum labang solam jatang tongusi nitum laga dua kali labang solam kemang angkang mong itu nitum keja tumam dan presiden secretary vice president members to banta ketong pen nitum nasongsi ciparai pomo je Daitor ke draft apake nang ni tusi asemi en pontang draft ke nang ni tusi nitum maslogan na ham pontang lape kace chakalam ta kachakon rasila ke nitum mathalo nitum kiceng si kikempon aken kambo lape ningthelo labasu aken kam kejoro kunhu akisu dupiji setame nilitum rongkep rong asar dan servan kep nitum ajutan tengke rong ajutan kaya ajutan lapen nitum kecilan pete labangsu Daitor Social Welfare and Development Committee hinte nitum kecison konde apansi labangsu drak nang ni kecison konde apansi lapen kaya daga sokan kaya daga sokan peta nitum kecison mosi Daitor maksualo pamilya apansi nitum langsung dukung. Lalu si nilai ini, kata tu kalau kita tahu macam mana juru berpikir, press media tu macam juru berpikir, kebawalan tu tak. Nah ini yang terpot. Kalau mereka tangsi, langsung income, langsung statement boleh tangsi. Nilai ini juga kajian dari pon dulu. Tapi nilai nanti aku itu boleh itu first step ke. Tangsi, Global Press Club. Itu untuk mana terus bilo, ini apor litum, nanti tu makan, rangkaian mai lo, kita pun angkau orang tiada hen lo, itu Daitor angkang pi, hansi nona mana itu aprang kalau itu Daitor Social Welfare Development Committee hin, labangso committee lo ngabangke, rongkep arong asar, lapen first kami labangso rongkep arong along, servan kep, lapen first kami la rongkep along BDP itu menjelang pensi labangso Daitor Social Welfare Development Committee isi song hang pakai kono. Sila bang so long bang RD do jada bang kuat tumong se presiden alang ni hello LB
Akan first time lapu kro la sana taxi rong asar tu men ardi do abang tu mesili tu na bangso committee song kono nasi pini ni tum nang tum han kapacini ponyelam thela lo kiwa ilang apor an same ni tum la bangso rong ro balong kicari kicaron pon mesiani la pen uwi mi tum same kacharli ang deng la bangso competition mande la kapaprang pon thek pe media phan lai hui awareness ki pi poni phansili tum chingwai ching sai pon lo pen first time kaprek kapson rong ro balong non we mi o sumara tu ngaphan tami ang deng kimi kapale dun thek di lai hui alam sami chingwai pon lo la pen kaprek homoi sa tami la bangso committee ben an pen bang ke charja bunji la pen kappa mi dun ji phan sami tum arja polo la si ardi do klui pen tum step en pon alam thek la lo non mat all asam long sitame ke thang pro lo drugs hormu bang phire mi asi atok anu long sitame li tum achilang ne kanang sot asi la bangso hian bang sami tum ardi en pon partik lo la si de thorang kan long sitame la bangso environment bang kapawi pinji apana bang litum fini sami security people lo isi la pen first time litum nang tum true la bangso phirangke media him nastame pache thang polo kiwelang por on stame la bangso phire me mera ki or mu bang ke ang tan stame kapal long dei pan bang ke litum de ki nei la pugali ka do stame litum cherap chitu pen kapawi pinji apana bang puri ro pen nang kusi junuri polo sulang do kor biara doana pan stame tipo man nono por bang ke kitarli ang deng along yang silitum paprang pon je pan bori pon pe lipute pirthel long hok stamil tum kangni dunji pan dim klong stamia wede tai na pen first time la bang so long bang litum dabi pon la jong pon lo je school lo somar tum stame atta ki jum tum mobile android cell phone ki use bang zoom pigal lo la je hala bang stame api potum responsible chen un tha pasi chuniri pen lang tum han pachini pon kangtung lo true la bang so herangke amai long pen si pipon ma labang so cell phone along android cell phone along kimi kahino do minute la pen di minute do same jong si atta ka we somar lo chali tum class 6 class 7 class 5 somar class 4 somar tum si endong le putila tum ke kahino ke mi thak thak deta hai la jong si labang so kahino thak thak deta lo likum de la tum akisung dei labang so mobile pen la si at least la class ye na hut ten cheng lob ana bang ke apo pai dun same responsible and pen lang du nei busi ni tum kidam tanga por Newsdesk report NE Karbi Live.